Poglejte majstra, kako vozi. Normalno. Zdaj ti je števc s tem. Ne, samo pol na ravnini. Poglejte ga. BMW, 400 kojev. Pa malo čez. 400 kojev pa malo čez. Poglejte majstra, kako vozi. Normalno. Poglejte ga. Poglejte ga. Ti pogledaj števc. Poglejte števc. Čaj, še sem na ravnino, na ravnino. A ima vinjeto, da? To mora biti ideja. Pazi! Ti tak nisi videl, ono? Ha? Ne, gledam se. Poglejte tole, sem stisnil tule gor. Tekle, fajn, čakaj, moram. Poglejte Tekle, nazaj. ti tekle daš. Ne tule ga. Evo ga. Čakaj. Pelamo se 20. Mene te klima, da ne moram nič. Daj ga tule izpolsko čuvi. Daj ga jaz ne moram več čuvi. In 110 not. In 110. 110. V sekundi 20. Sekunda 20. Viskovarski klanec, 210. 5 sekund, 4 sekunde. 2 turbini. Bi turbo.